Na khensa ku va mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni la ku vulavula hi mhaka yin'wana or ni la khumba mhaka yin'wana hi leyiwani. Mi kuma ku mina na vabya ni vabya mavabyi yo karhi, mavabyi lama ni ma vabyaka a ma ze ma lava xibedhlele, a ma ze ma lava tliliniki or a ma ze ma lava dokodela. Ma lava ku ma horisiwa or problem leyi ni nga na yona yi lulamisiwa hi yini, hi ripfumelo ra xintu ni ya tin'angeni, kumbe hi ripfumelo ra vukreste ni ya ka maprofeta, kumbe ni ya tikerekeni to karhi. A hi nge sweswiwani ni suka mina ende i xiyila ngopfu xikulukumba ngo mi twa mi twisisa kahle. Ni nge suki mina sweswiwani loko ku ri ke ni mamazala or papazala or hahani wansati or malume wansati or wun'wanyana wa ko wansati a nga kusuhani swinene na nsati wa mina a ri n'anga or a ri muprofeta, ni ya kumbe ni fika ni ku ni ya kombela xikhongelo ka yena hi mhaka ku ni na problem yo karhi emizimbeni kumbe evuton'wini, kumbe ni ya kombela tinhlolo. Leswi vanhu va ka hina a swi laveki na katsongo. Loko i ri na problem ya wena, famba i ya ka n'anga yo karhi leyi u kuma ku a hi xaka ra mani ra nsati wa wena or a nga weli kona ka tliland ya nsati ka vusati wa wena. Because sweswiwani loko no suka mina ni khe ni vabya ni fika ka papazala ni fika ni ku ni ta ku kombeleni ka tinhlolo, ivi papazala va fika va ba tinhlolo to va komba ku hayi Maluleke va ri lava kulukumba ku laveka mhamba, ende mhamba leyi yi laveka ku fanele ku wa xitukulwana xin'we. Ende mi kuma ku xitukulwana xin'we lexi vuriwaka mani i xitukulwana xa vona na vona. Va ta pfumela ku va ni endla mhamba yaleyo? Ni ya lava xikhongelo va ku ha Maluleke va ri hayi Xikwembu xi ri i fanele i ya entshaveni i ya endla swilo swo karhi, i famba na mani, i famba na ntukulu or i famba na n'wana hina mi ri vambirhi mi ya mi ya sacrifice leyi entshaveni. Va ta pfumela sweswo? Va nge pfumeli. Xikombiso hi lexi, mi kuma ku mina sweswiwani ni dye vuswa byo hisa, vatswatsi mi ta ni twisisa. Loko ni dye vuswa byo hisa ivi kuma ku papazala or mamazala or va lava ni nga va hlala henhla va tshungula vanhu loko va dye vuswa byo hisa, ivi ni ya ni ku tloko va kha va ni phusha hi bara ni ya ka papazala ni ya lava murhi kumbe swin'wana va ni endlela hi xikreste ku ni kota ku endla ni ta kota ku hlantsweka ni basa ku poto ri ta kota ku sweka kahle kombe u kota ku nghena. Miehleketo nga ku va ta ha ni tshemba hikuva va ta ti byela ku mukon'wani a nga tshembekangi. Swa ku yena mukon'wani i famba yini, i famba a rima letinsin'wini ta vanhu ku ve le mutini ku na nsimu, i ya kuma swigungu ivi xikomu xi bvinyeka i hleketa ku hina hi ta lota xikomu xa yena. Ma ni twisisa? Na wena wa xisati i kuma ku wa famba i ya ka mhana mina or ka papa mina or ka n'wana wa ka hina i fika i ku ni lavana na murhi wo ti basisa hi mhaka ku ni suse ndzhwalo. I ndzhwalo wa mani? Va ta ti vutisa question na vona kwalano. Hi ku yini n'wana wa vona i lava hi ku xivongo xi kula, it means wena i ta ku dlayeni ka i ta ku dlayeni ka xivongo xi nga ha kuli. Swi va ku wena i fambe i yiva i rimisa vanhu nsimu ya vona, va nge he ku tshembi na siku na dyambu. I teke nsimu ya mukon'wana or i teke nsimu ya n'wana wa hina a rimisa vanhu, va ha ta ku tshemba le vukon'wanini? Na vona vo mamazala na papazala la ka vonuna va ha ta ku tshemba ku okay makoti i famba endla swilo hi mandleleni. Se a hi veneni careful vanhu va ka hina loko hi endla swilo leswiwani. Hi nga yi ya pfuniwa hi vanhu lava, famba ya pfuniwa kun'wana hi ku hi ti chicha xiyimo. Na khensa ku va mi langute channel. Thank you.